donné 1 euro à Opération 1 euro chez Tanguy Squarnet, 8 rue du Boémont, 44 29 56, Plougoumélène. Trigares, mestra, évidemment. Une autre ménage, elle fait martaiser la varée des jonges, nous sommes quête, ya. Loïc martaiser. Evit la varée d'Arverionnes, tu veux faire ces deux arts films, Endro? Kit! Fin, Pegemen eus koustet diom an drahe. Pas ur gwennek toul. Gwell a ze. Peger me, evit beaz skler, ne velan ket tamme bet penonz e halfem rastelat an dister a gwennek toul gant ze. Petra ginigez eo troume war tout? Daou, deom kavout ur menos evit rastelat moneiz achan pepet tout tunou, nous on ket peta, mais ne ket gwerz butun. Ne ket ur menos fal kouskoude. Gwerza butun drôle. A gober un deiziater gant meret e noaz kemen a gober. Pep poezisa e rastelat achan, neus force peus ur menos. Maradeo. Echueo. Respondet. Petra eo ar brezounek evidor. Yez geltiek divea Europa a revandir. Ya Madeo. Nal. Yez ma bugale an iniye. Hag ini ma zut koz ie. Gouzout arit. Ma mam goz o vont d'ar skol e veze difene douti komze yez. A tu fa var a leu. Made, soazig, neke... Mais non, ne ket mat, sta war, ne ket mat. Loïc. Malavar an brezounek dit. Peseur skeden a te dit gise a gant trum. Skeden ar brezonek, évident me. Évident me, ar brezonek, a zo egiz an den. An den endienes. Ja. An den endienes mik. En noaz sol kun. Ja. Non, pas ce que me c'est. Pe dio, en noaz emañ am brezounek. La combe anternoise. A situé, di kwezet, e ben an end. Pe genbrao a pez a gontez diom, Loïc. Ja? A petra rom gant an denze. Bo ket lezen neon kreiz an en e gise pel ar pen peul. Marteze ve fe o lammat. Ya, gant ar gorden. Echu dans la gorden neuze. La kom neon da redek. Ket. Ket deja. Perak ket. Allez, diga sur menos devez diom mai. Allez, kieta. Redek ara, ia, met... Baron Tugin. Baron Tugin? Non. O baron tardro, da gregi gant nen neve. Tek peler, bo ket o vant d'ober tro breiz, me mestra. Ah yo, menos mat, ober tro breiz. E unan pen. E gwechal ne reem ket un tro breiz on unan, non? Eus ket la kat tudal da redek gantan, ket... Ur bern, da souet. Ya, un baoul, un renak a drouz? Ket, dreme o distro soazik. Ya, e c'hello an redek. Ya. Bon, trawar gant an sotoni. Piou a la rodin, penonz e rastelim monez o lakat tud a redek. Peta zo da werza. C'hwezen? Kilometre a jour? Pep kilometre redet, a zigas kant euro. C'hwe kont pem, liz kementet dre per gant peva. Ya? Me daou vo redek, 1600 km. Ouais, gortoz il est malé, Bon, ne ket ar menos fal, mais
Jim ket evit redek 1650 km. Ah non. Madeo Soazik. A malakom a ranor da redek pepini 1 kilomètre. Bon, ma de diom. Me red vo kavout 1650 den neuze. Morse de vo kavet 1650 den. Mais geo, trawar vo dom redeo beba t-shirt. A gauza gwelioù varnent. Rededium kaout un draus. Un liam et trezon. Un arwes, un dra a ziskouez fe ur youl. Un dra a ziskouez fe ur spi. Ar vastest! Poan krege gant ar redadek, evit ar brezonek.